Manastir Devič je ženski manastir Srpske pravoslavne crkve u oblasti Drenice, u šumi podno planine Devič, oko 5 km južno od Srbice, u ataru sela Lauša. Jedno je od najvećih duhovnih središta Metohije. Devič je najugroženiji manastir na Kosovu i Metohiji, u kome danas živi sestrinstvo na čelu sa igumanijom Mati Anastasijom. Manastir je podigao despot Đurađ Branković oko 1434. godine, kao znak zahvalnosti za čudesno isceljenje svoje kćeri, koje se desilo molitvama prepodobnog Joanikija Devičkog, čije svete mošti počivaju u manastiru. Glavna crkva posvećena je vavedenju presvete Bogorodice. Kompleks je više puta nadziđivan i danas obuhvata više sakralnih celina, glavnu crkvu vavedenja, paraklis nad grobom svetog Joanikija i manje hramove. Živopis je u više slojeva, a natpis iz 1578. godine svedoči o obnovi i živopisanju tog doba. U martovskom pogromu 2004. godine manastir je teško postradao, hram i konaci su opljačkani i spaljeni, a svetinja je oskrnavljena. Zahvaljujući trudu eparhije Raško-Prizrenske, manastir je obnovljen i u njemu je ponovo oživeo monaški život. Obzirom na situaciju, rešili smo da hrabrim sestrama pružimo podršku i sakupimo pomoć koja će im mnogo značiti. Pozivamo sve dobre ljude da zajedno budemo uz monahinje manastira Devič.